Mai tau atu le ua toi tau nut sao tātou tamai ai mai si ave avei me lea wala watu manangang whaalalo tātou au fia lei ona tātou tutulai ia o moli moli mai ia saa si o tātou tama ia wa ona toi sau ningo le ni aso whaama mole. Wala watu malangang whaalalo ni alala mai tātou sauninga maleo fia ia o whapena o na moli moli mai ia vale vale alofa o le tātou tāpoinga ni asu toi sauninga o le tātou tuma whaktai. Mai nisi o whaamtalanga le awhionga paia le atua. Maua mai lea i le tusi o awenga a olona mata upe tolu.
Foi upo e lua sifulu ma le lua, ma le foi upo e lua sifulu ma le tolu. O le alofa o Iova ua le wha umatia ai I tātou. Ona ua le mawai o lona alofa muti muti vali. E fau mai ia I taia uma, e tele foi lona wha maoni. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is his faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Sei o tātou te talo. Le atua a o mātou lufale mai lo malu tā puai. Whaataunu uina to e sauninga lo mātou tamā. Mātou te talo ina ia amata e la wafio, whaaiu e la wafio. Manu iai mea uma mātou te whaia. I lo lava suafa Yesu o mātou te talo tuai nei. Amene. Ua o se ua whaalanu ma ave le aso. Ua mata me mea ma ila le aniva nai le au pouli. Ua malama ai ta whailangi. Masului ai lau whanua lanu lau ava. Ai ta oto ai a ta ata o matangofie. I le pule alofa, ma le whaamaoni o le atua. I lo o tō soifua, ma lo mātou wola I le neitai au. E ui lava ua wheiloai I le pō le nuu, ma ngau o lo saa, ona o le tō e sea o le tamā. Ai whaafetai pēa I le atua I mea uma. Awa ua le ese ma se ngalu e whaasu fiata, e toa I ai le au au malu, pe a mawai matangi vale o le ala. Tā lofa ua whaiva ese lo pepe, ua sua lua le vai, ua ose a whaafo e papa le malosi o le matuitui o ti ngā, o le maliu maleoti. Ai o la Paulo, o lo uoti, o lo manuia lea, a o lo uola, ua ia ke riso lea. Ona uta lea o le pola ivao ma utala le ngangana ina ne isala. Awa le mamalu lea ua o whanga poto poto. I le mati e ma le mawalunga o lo o tau ainga I utu titele mai tu taulangi. O le ale o iai se tala. Awa ua ta oto o se ala o. Ia mai se foi le tina ma le whanau whaavauvau. Ia mai se le au fia o lo ua sasau mai nei. Ia vea ilo leo whaatauvaa, e whai masui o le sunga I le whaafengainga. Sunga le whai whiau ia pasta te sese, whapea le au whai ngā luenga o lo sawatu I luma nei. Ma tau te ofa lofa atu, ma whaata lofa atu, tā lofa lava. Whata alofa atu I le paia o le au whai ngā luenga I so o se whata whaitaulanga. O loo moli mawina toe sauninga o le tamā ia I umai si ave avei. Ma tau te whata alofa atu, ta lia ma le fia lo o tau susu mai ma tala au mai I le nei sauninga whaapitoa. Ma tau te whata alofa atu I le ekalesia sofitu o le toia fio mai I Wellington Samoa porirua nei. Vi ia le alofa maleanga le lei o le atua. Ua whaaso polia mai le soifua o lana ekalesia. Ai whaapitoa le whaafeiloinga. E whaata alofa tuai I le tina ia so e ma le whanau. Ma tau te whaata alofa atu. Alofangia e le atua se au o le a whaasoa mai ai e lana au auna. Le sunga ia pasta Josefa te sese. O le a toa ai le loi mata malingi ma tafi e se ai whaanoa noanga. I le neitai au, I le paia mawalunga o lo tātou ainga, ia ai whaapea foi le nei au fia ua poto mai. To all our non-Samoan speaking friends, talofa and welcome. To those who are joining us on our live stream this morning, we welcome you and we thank you
for all your condolences messages in the comment section. And I'm sure it means a lot to everyone, and especially for So'e, the children, and all the grandchildren. A very special welcome to Si'ave's Manamea, So'e. Ia ole tamai whai me malie. We welcome you, So'e. We welcome the children, Teresa, Frida, Letty, and Masi, and So'e, and also the grandchildren. It is our prayer that the word that Pastor Joe will be presenting to us this morning will bring us comfort and will bring us closer to our Heavenly Father. Avelo leo e whai masui o leo fia o loo iai tutono lo tātou malu a meise le paia o ainga. E whata alofa whaapitoa ai le au auna le atua, sunga ia Pastor Joe te sese, o ia leo le a momoli na mai le upua le atua, e whaamawhanawhana ai I tātou, au tātou sa uni atu tātou te whaamawai atu, I lo tātou tamā, ia I umai, si ave avei. Tau ina ia whaamanuia tele mai le atua, I le tātou sauninga I le neitai au. O le a tātou tutulai ma amataina le nei sauninga, I le vi inga o lo ilunga o le tātou I. Whaftai. la tātou tutula I pēa, au ta ia la tātou te talo.
Yo auelo mātua tua siri se. Mātou te talitonu e langona lea e langona ina. A whātau tau ina lo walu lungo le sa tauro. Ine tongi o le inai mātou tangata sala i uluma. O le langona na e langona ina le o mātou langona ina fo i le nei tai au. O le mātou ta mā, ia i mai la whapeona mālo loa tu tunga mau. Ai whaatai whaamoemoenga siri le tuana e au maia. E leo le mutaanga leo lo mātou whaamoemoe. E iai lo mātou whaamoemoe. I ta lato le tunga mau. Teimala e a whio mai ai. Whanguina mai lātou. Mo mātou whailoa e tusa i lou lava whingalo. Whaatai le nei tai au le tua i lau te inga lo lātou soi fua ma lo mātou ola. Whai o le mātou whailoa e whia le nei tai au. E whaataunu i nai. Toi sao ninga lo mātou ta mā. Ia i mai le tua. Mātou te talo. Masi nātu so e ma le whanau i o ao le tua. Le e whapeona i ai o lau whaalotu te lenga. Lau whaamawhulanga. Mātou te tonu ua lesi ta mā. Alo mātou te talunga le tua. O oe o lo mātou ta mā. E te talia i mātou o se taimi mātou te otua i ate oe. Mātou whaafatai le awa noe te talia i nei mātou te ulu whalatu o lono whali i. E hale a mātou tālo sanga le nei tai au le tua whaamale mole. E whaamanuia le mātou sauninga. Siro le mātou tālo mtu nātu so e mali whanau i ate oe meso ainga lua. I nā toa e lo whaafonga mamau mai. Le tua whaamale mole. E tō fsia i mātou whaamlianga lau whio. O la mātou whaalongo is whiau mai lau whionga. Whaalongo te nai mātou whaatu moino na mātou whaatu atua i lau whio. Neni e mātou te tau lau whapaianga. Ni whapai e la o ono le la whongaina whiau mai mātou le nei tai au. Whaamul mole le tua e alofa whaatasi mai. Whaamulia le mātou sauninga. Ono lu suafa i su o mātou whaatonga mo le tuai. Amen. Talo falava. I leo tato o mai teimi tato moli mau. My glasses, okay. I whaatalo whātu le sunga whaafengainga, au whangaluenga pa ia le tua, ma ave ese o tato au fia, whaape wo mai e maasani. Ai mese o ainga o mawhai on whaatasi mai i le upenga ta whailangi. Whaftai le tua me whai ona tātou whaatasi le aso, a wale moli mauina le soifua o le mātou tamā, le tō whaiai o mai, tuai tau si ave ave. O au o Teresa Whiao Ave Collins, e to ono i mātou, o au e lona lua i le whanaunga. O whatatau, o au, o Frida, Leti, Chris, Matorika. E to avalu o na grandchildren, o Benina, Tautau Lefue, Lotalu, Leilani, Brooklyn, Jessie, Hudson, Manoa. O i umai, sa whanau i le aso mua o ki topa ta siva whaiva. E to avalu i lātou, ono tama lua teine. Ona tua a o i umai awei ma le ala whanga o nofali i. Ona tina o toi nuti whiao la vea ma le ala whanga i samatau. Te mi nei e to tolu o na uso o lo soifua pea. Anko seu, anko salioa, anko tuloa, lo au mau uma i Australia. O se talen maa mafutanga. Po le tolo o tausanga, sa whamatala mai si o tina, o lo tama sa ka akele, a mawalanga tatongi,
Ma se tu ua maa ua mona vai aso e tele. Se uma ona whaalu non tutongi, on toi foi mai la ia in mātou whale. Ua pei o anga o le atali I whaamamau oa. O lona grandpa, o le whaiwheau o le lotu taiti, the late Siave e Nosa. Sa ia whaamasala mai, e fia e o malitoe ina, pe a launga nei, o na a maula te tusi toe ina, e awha ia, awha toe ina. O Dad, na te le whaamaluina lona matai. O ia o luna matua. Ai na te awel whaaloalo ina na uso la iti. Na te tapuai leo leoa. A whai nei ni mawhitanga po ni whatisinga samatau. Ele I nofo si o tamai lalo. Ai o a matona tali e tangata. Ua pei o se vale. Ona o anga winga tau sa afia, ata teni uma, whai mea maalie. E o foi la inga on matu tina, a siasi mai nei, e fsilingia, po fea Dad, e fia tali e. A whai nei tu sanga lato a inga, e fiu se o uncle the late Tungia Lavea, e tulituli lona, e tulituli, a o lona tali, sorry, no money. Wa o mai tau winga ale mātou tama. A whai yesona appointment, I ole teimi na e wha momoe le le lona au. Ma wha pipi, ma wha kulu le le ona nifo. O loa. A mao mai nei le lotu, e fia nofo I pito I tua. Pea tu Dad, taso soi luma. Pea mai le ai. Ko esea. Ono e te lo umala taulai mui al whaiwhi au. A whaifoi hunga nuenga I le whale. E no lo tama o le sefuru e whai le matu meeting. E fia tele to ina e whaapa o ipu masipuni. Pe a sau nofo mai o autafa ma whai kakala. Lona lofa molonga grandchildren e ova ma le silau pasene. O I lātou umanei, lona whatu lea. O se tangata e whai aso tele ati au, o na mate mafuta I aso uma. Ai sa o tama whai. I le mea sili e tali o na mana onga. O le aso sifuru valu o Februari sa oso e le mai le matutama I le whale. O se vainga le manuia mo ia, ai sa tupe luma le tua le tausanga. O le aso lufuru valu o Februari sa toai lona manava I le whale mai. O sa oe le upu wha Samoa, e moe manu, ai sau mala e atiai. O se teimi whaanoa noa mo I mātou matina I le lavatai au, ai sa tupe le tua ina ia mau le toa file mu I mātou loto. Ia, o le newa e sola, ai tiri I whato ese le ka le sia. E le te tongia foi o e tā lafu, I le whale o Topeko I Mangavan. Ai aua te popole Dad, e uma wha ma o mai Frida. But on a serious note, so ia oi, so ia na alunoa, lo tō wha leo moenga, I umai toi tau si ave, ia maua sono whanga tū mau I le nangi. I love you, Dad. Love tight. Talofa! Stated Teresa, I got it, mate. Yeah, talofa tato e ka lesi. Oh, sunu wha whengainga, tato e ka lesia.
So how our testimony works for Dad today is every one of our siblings has a special part. And when we have a piece to share about his life. And then those pieces will then complete a puzzle. So my piece is what I got to witness about Dad through my eyes. But before that, I'd like to acknowledge all our family on Zoom, online today, as well as Dad's friends, our cousins who really wanted to be here, the Ave side, Whakapea side, to everyone that's on Zoom today, Whakatailawa. Thank you so much for the comfort. I just want to echo what Pastor Henyungupo had mentioned. We thank you so much. All right, let's get down to the nitty-gritty about this guy. So, my dad wore many hats, or our dad wore many hats. The first hat that I noticed was he's a provider. Mum and Dad will go to work together. Mum will come home. Yeah, where's Dad? Then Dad will come home later on too. Dad enjoyed being social, and he would also work as a cleaner, le whamamaina o aonga, whakapea o officer. And I would want to go, especially because Nana Sewell, rest in peace, Nana Sewell, would always pick on me. She goes, "So oilo kama, Dad, I'm coming with you cleaning." There's a time where Dad was cleaning at the plaza, and you know, it's not a job that's easy. It's very taxing, and I admire our families doing this. We would start cleaning up. And Dad goes, "Ko'o, darling, ko'o." I go, "No, Dad, Fesasoangi saying get home early." I make our Dad, "Polifua, lakwa, salu over vai." I'm like, "Oh, don't do that." Salu ako maipu. And then when Alan and I went to Wellington Wharf, we noticed Dad was there as well. Like, oh. But Dad wasn't really working. He was sort of entertaining the crowd. So everyone else would stop doing their job. Says, "Dad, your time." The other event I witnessed with our dad was he loves fishing. Ellen and I will go to the wharf one night, and I'm like, "Oh, we'll go take Dad some dinner." Okay, we'll go. We're like, "Oh, it's very quiet." Oh, like, "Oh, geez." Like, Where's Dad? Walking, and then we hear the Alan goes, "Over there." And as we got to the edge of the wharf, a lot of people are sitting there fishing, hoods on, and in the middle was Dad cracking jokes, pulling up the line, and then whatever bait he had, he would share here, one for you, one for me. It's just the talent he had. And then my last one is when Dad, being a mechanic, and a lot of us know the good old Todd Motors, best career ever. So Dad worked there, but Dad would also bring home bombs, vans, Suzukis, all sorts, and he would change them up. For my mum, like this, Mum, like this, and then Dad goes, "So kakai lalo." So and then what happens? My mum had to pay to remove all these ka'avalis. So then what happens? Dad will then ellie the side of the house, and then he will move the cars over to the back of the house. It's very, I don't know, clever. But yeah, like my cousin Fortia said, Dad was a MacGyver. 100% he's a MacGyver. I wish I had that talent, but no, I'm not a MacGyver in our family. Yes, but ole pese lea if you feel lava lota mai usu le mori mai for ia ako faso. Like ako pese whaakasi is one of my dad's favorite songs, and we all know this one. And he would sing this song, especially when the lumoko goes, "Yave, walava." So every time my gran will growl him off, he will sing this song.
Yeah, tatou se whaatasi if you know it. Tulai ese, avenga mamafa uma olo uanganga. Tulai ese, avenga mamafa maolo uanga. Eso asala umala engoto I fale pala hallelujah tulai ese avenga tani oti ai lo la wa sola ese maya satani oti ai lo uanga sola ese maya satani ai lo uanga sola lava ya Yesu e moa le file mu hallelujah sola ese ave satani ya se moli mapupu lena. We will keep the memories, but just a little snippet. So that's my little piece of the puzzle of Taifat Fong. Talofa lava. Talofa lava is uma whawhingainga, whapewhoile, au whenguengi tula, whawhtei lava mlea wanoa. Whawhtei lava I tātou kālisia wali, e tau alofa mai a ti matua inga, nei vai aso o tea, o se swinga fo I matua inga, wa aia o le oto merita maa ai whawhtei le toa alofa, mo mātou, ia whātumtumu le tua meo ngā ono mātou whawhtei lava. Ia wa o leti, I'm Tiave's oldest son, and Savi and Soe's oldest son. And today I'll do a mixture of Wha Samoa and Wha Peretania, so that I can try and grasp as much as I can about my mafutanga with my father. There's a couple of phrases that I thought I would bring with me today to kind of paint a picture from a father and son's relationship. I think a father and son's relationship is quite unique, very different to a father and daughter's relationship. And I think there's a couple of phrases I'd like to start with. You know, Dad was somebody who thought outside the box. Most times he was the box. But he was someone who knew what it was like to be inside the box and also outside the box. He was someone who just so colourful and bright. Dad was someone who liked to go against the grain. He was creative. He was resourceful, very resourceful. He was smart. He was very clever. He was experienced. But most of all, one phrase I really think that would come close to Dad is that he kept it real. Dad had a saying he always used to say to us kids. I remember he used to say to the girls, he used to say to myself and wherever we left home to go to school or to travel or take the car, he'd always say, "Awangi ngalu siaki le vai, siaki swau." Aongo fomafo faulea alanga upu sautama. It's almost like Dad knew that along the journey anything can happen. He was always a step ahead. He was always someone who made sure that he had a say.
into how his children went about their way. In the same breath, Dad was also somebody who stood back a lot. And tele te mea o mawhauwhau, I le wā o masok te mā. Dad is not your average, he's not your kind of like your. He'll have a whole list of to-do lists, checklists for as a father. Dad will meet somebody all over the place. But I think it's because of that approach, it's made us who we are today. As I looked at my sisters, Whiao, Whataui, Masi, we've all grown into our own. And I think we wouldn't be the people who we are today had Dad not taken that approach. Let us figure your own way out in life. He always created a safety net where he thought was appropriate, but mostly he just let us figure it out. And that's something I find that I really appreciate now, being a father myself. When I look back, connecting the dots, looking backwards into upbringing, etc., things make sense now. Things make sense why Dad took the approach he did. There was a story, I was trying to pick which stories to bring today. I'll bring a story of me and my brother Masi. So me and my brother Masi, teenage years, we were exploring a lot. We used to explore up the road to our neighbour's street. But one thing I know about our family, whenever Mum thought we were getting too far, she would knock on the window, "Oh, mai whale, mai whale." So one day me and Masi went up the road and we went to the left and we came across this house and we saw a nice shiny bike. And we looked at each other and we were like, after you. We ended up jumping over the fence, about to grab onto the bike, and then we heard this car just pull up. It was Dad in his van. We were shocked. We turned around and we said, we didn't know what to say. And Dad, being Dad, he would yell at us. He goes, "Lalo mai le whai. Whiu sa olo. O mai kong le van. Ma mai le wila." O winga whaangalunga tā, sko inga. As my sisters have explained, Dad was a colourful person, and we all have our personal connections with Dad. My connection with Dad, we never spoke heart to heart. We kind of had like a secret code that we would just to be in each other's presence was enough for us to know we're good. And I will miss that about my father, just his presence, just to be there. And I know, having gone through this whole 2 weeks now, since he went into ICU, having gone through that whole, seeing him go through that process, I could really gather a sense of peace amongst my siblings. My mother, my extended family, my nephews, my niece. There's such a great sense of peace. And I think that really is credit to his, who he is as a person. In closing, I just want to say a big, huge whawhitai lava, first and foremost to my sisters, my older sister Teresa and Tino, in the tai ota nina, whawhitai tōtou singa I tātou te mā. Thank you to my sister Frida and Alan, whawhitai lava for your guys' tōsinga, and kokua to our father. Appreciate you guys. To my brother Masi, Tash, Hudson and Noah, whawhitai lava also, and you and the family. Tōtou singa, tōtou te mā. Most of all, whawhitai lava tina. Mum, thank you for putting up with us kids
And thank you also for being a great, loving wife to our father. I thought I'd bring some closing words. It's a hymn that we really loved from back in the day here. It's called In the Sweet By and By, We Shall Meet on That Beautiful Shore. And that's, I think, closing thoughts for you, Dad. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Ia Manuelo Malanga, from your son, Leti. Tēnā. Hei, tēnā mori awanoa. Ia, o ongoa o Krismasi se awei, ia wa ole wi o mātou haina. Tēnā mori tō mawhaina nei ne tēmi mua au e whaisa mole maupupu smaa mawhutanga masa o te mā. Hey guys, my name is Siawe Christmas Ave. I'm the youngest out of siblings. Just want to share some memories on me and my dad growing up. I just want to start by saying the true worth of a man is not to be found in a man himself, but in colours and textures that come alive in others. My dad was born with a vital virtue of kindness. He had kindness in his veins. He attracted all sorts of people. Unknowingly, he had the Holy Spirit living through him, but not 95% of the time. The other 5%, he was an old, grumpy, stingy man. He used to hide his tools from us on purpose, and we will find them later on stashed down at the back of the umu. I still remember when he stole the next door neighbour's lemon tree, the full lemon tree. He jumped over the fence and while they were gone, and dug it up, chucked it back over the fence, and he planted it over home. Now it produces pretty good lemons, organic lemons. So my dad was a good gardener. He took pride in his work. He grew lemons, cabbage, celery, apples, gallo leaves, and tomatoes, all sorts of vegetables. My dad lived his life as if he was still living in Samoa. Growing up as a child in college, a kid in college, my dad had a bright green van with bright pink curtains. He used to chop us off and he used to shame us on purpose and drive straight up to the front door on the curb. He'll go with the beeper's horn. One stage in his life, Dad stayed in the garage. He changed the whole garage into like a mini house. He had a disco ball, all these bright lights. He had Christmas decorations during summer. He had full cooking facilities, stoves, freezers, fridge. He had like a little stereo that he connected like 20 speakers to. He'd come home in the morning and the lights will be flashing in his garage. He's a funny old man. He hated people parking in front of his garage, so he went and got a sign saying unauthorized parking. He was like the neighborhood watch guy. Some of my
fondest memories growing up was fishing with my dad all night just to catch one fish. He taught me how to knot the hooks, cast the lines, cut the bait, and all the rest. My passion for fishing comes from him, and I hope to one day pass it down to my sons and carry on that passion. I'm inspired by his lack of care he had for what people thought of him. Dad was his own authentic self. He always goes against the grain, and I find myself having similar traits. 28th of the 2nd, 2022. At 5:30 in the morning, my father took his last breath. To be there at my dad's lowest point in life was a blessing. Every time he'll move his hand up and down, it would give me hope. But God had a bigger plan for him. There was a bigger picture involved. So I'm really gonna miss this guy. He knew me as a person. He knew the real me. But now he can rest. Now he can sleep. Doesn't have to suffer anymore. Because we serve a powerful God. God that's big enough to run the universe, but yet small enough to dwell in our hearts. In Him I find refuge in this difficult times. And we need to understand that death doesn't get the last laugh, and we will reunite again. So Dad, sleep tight, man. I love you, man. Tell them we'll not. Merciful. Ni sai mi fa pene o se ola ni manatu o se ola fo ni ngona lo anga ngai e fa manu atu ya yoba o me ma fo e toni ya tia i fa manu atu non sa pa ia e mo mo no fa sa lo fa tu la palapa malo i sunga fa fenga nga tau langi mo la tu fa le tu no fa lo fa apia sunga tu ina mo la ja kono mo la tu fa le tu ai me sena tama matina matua ai me se fo I wo mai masani tupo matamali la tunu fa pena fia mai me mali mai matala mai to a ta te mo ma wina te sa ni ni tamali ainga fa sai lama ai le fa yasu sa mo mau I mama fitanga matamali ainga I mamuona o fa malulu atu mo o fa maulalo atu. O fa atu e se atu fo I tono na ainga o le tua. O a fo ni se man fa le tono tamale ainga. O si la fia sanga sa taito tas fa amol mole
Whamangalo ia te ia, vasu ia on, alo asu ia mo na leanga mo na whale tonu, ai me le file mua le tua, na ia taso mo wale to file mua ma le nufi al whani. Puta male ainga ua whasu ma le oni tausanga talo na mama futa. O se tangasa o le ava, ma tangasa foi si fia le pia, e male, e tupaa, o na winga ia. O se tangasa foi e se foi o na winga e tausa fia mo mele. Le whaafi fia foi e whani foi na ia winga i tele o taimi, i te tono le mato a inga. A o ia whaafi ta uli sa fia ngai mai ia. Sa le au noa i lau tau tala malau. Mana utua lalo ia te ia tulanga lo iai sa fia ngai mai ia. O le lawa fia ngai ngai ia ma mai whengata sa fia ngai iai. O le le whaalongo ia so e. Au wā sa au tau tala ia i luna. So i fua maa lolo ina i le mea le o le tapaa. Ma le pia se tu lou lava longu tu ma le afi. Ale nei ua. Na i le afi afi sa fa umala fai le maa. Le maa afi afi. Ona ua se ia lava ua. O whapea me lang tala. E se ua malinga lo i masa whapea mai. Fai mai le fōma. O lo mai a lea. O se alua ia lo mai lea. O au se le o sa tonu lang tala le fai me tia. Sa o whawhesi lo te visa. Me te visa. I le whapea na me ase tala se fōma. Whau ale fai mai o lo fai mai fōma i ono na mai a lea luai. Ia sa o lea mana ia lava. Ai se ebo o lo le sia sua. Ua vai tonu masu ai, ngā sui ala vai. Ua le pei o le mena iai. E malama tai au a stulo blava. Ua le vanalu malanga e se tua. E whainga luenga tua le maumanga. Whapena fo isa langa matu. Whale le file mu. Awa i se taimi ua vai wale alu whainga luenga isa masani ai. Nale mo lava. O whapepe se halme o se puta maalone. Ia, ai se wha mai. O te loa, e tūlanga loa e te i o le ase tōl maalos. Whanga, pana fo i lea, ia le fo i o ia maalos. Awa o fo i le ase tōl maalos. Ia le me fo la nino whea tuai. E tu ta pa, tu le pia. Awa la le o ia wha mui mo iai, o ia maalos. Ia le loa sini, o le loa pole nei me awhai. Ia, o sa maha loa e whanga nantana no winga. E sa ngasa fuoi wa. O lava fuoi nantau tua tonu masu ahinga. E tausi matua fo. Ia o na winga e te lo taimi pe e whania. Ia ai atunu sia fio malava sa ngasa. E soi fuanga le ta mahaloa. Ia ai o te whatu ese astua i tonu taso e ka lesia. Ia mahalu le whai tau whinangalo, wha mahangalo le ta mahaloa. A tonu lalati foi na, i o whisau i martinale aina. I o sasa i foi siu na le lame wo. I me siri tau sia ia mausa no fuanga mau. E whaatari tali ani mono na whaamisidonga o iai. Ia ai. O taimi nea o le te walau sua le maso a inga, si o ma se whaia, so soa ni le maso pese. Sai lana.
tai lava whaafonga lava. Mo mo fatu lo tu sunga le fa fengainga fatu lo foi a ngalua pe fortina so e man no falo fatu lo tu malo tato a fio in fon tato ma futa ma ne fiafi tato te mon mo wina ia le to ya so foi poto sounding ol te ma ya i mai si ame a vei ina ua fisiringia o te whaiele mori mau. E lua po mana nat po latu anga mori mau la o whaia e soi whanga tangata le nei. Wa o te lei lua po latu anga mori mau la o whaia. O soi whanga tangata le nei. E tu sa langu e pio langu nua nua. E matua tele a langu o soi whanga tangata le nei. E alo vilo le se uso. Lai o stari o ia masangi le ma. Fatu. O le ua maliu lau Frank, o se tā lofa se o. O lea se tā lai whai. O le whai mo le mau. A le whai o ienta ta ia le mātou peacemaker. Ai o te lei talaina se mo le mau. Mo le sunga ia i mai. O la watu mo mua se ponesi. Ina o taulu mai e so e ma ita mai tā moa. Malangatu ngā luenga tā. I falta vale. Ia e fale amla ia tele a fole pa no o te sa mofta tonu mai. Ai no atola masina vo matan tafi alu se fole pefu sa mole sa e matan ve vesti. No mo mosi mai ala fau. Ia o so ela sa iluma me luma. O se ave sa to pitola to e me fai mai amata mai fai ngota vale. O la tola mo mo fai le lunch. Ala amato mo mo fai le lunch. Ia wa umanela tu la fola wa venela so e pe la ma fala fole o le ngate ya se ave la tu ma mai tua e mo mo fa alu 5 minuti e fto o fa lunch na lua ia lua idea te o le te vai ai a te lo fai pipo o se e te fa longo mai me te ngalu e ata tanga ni so o si ave io no winga to sa fie pe ta o foi e alon fa na o te mo mola o mafute a several temina fai mato nofo i mato fale o ian tau tuina i le aval te fita tau nume me Samoa i stanga talale lei foi ta fiti mal te moe moe o inana o amatai se o ina o ngā mato ngalue mwha sole lole mato ngaluenga ia o inana ngate fa mala vai ia i la tau nei pei taina o tau nume lo matua ma umai loma mai lo le lotu ia toa matarol mato maftanga. O se tangata e tautua lotu, e moni lau pio tele moni mau, e le salfasal telo teimi, ai ilana tautua i ngā luenga e whai, o lana tautua i au te lenga, tau langa me o whapena, e leise mea misi ai. O se tangata fo e whai whanau tele. Ina ua maua ia a la whanau ana whanau. Ora ngā luenga le whai aso umalava, a watama ti la o ngal tae au te a mai e fiafi. Te mi uma wa la o ana whanau sa o ngā uma le matua o ngā Holy Family. Whatau le toi wa ai lava ia si ave se tulou suafa whango fia. Ia si ave ina ua ota mai ti le korisi. O se tangata e whai whanau tele mai nau i whanau alan whanau. O se tangata fo e whai matua tele, pia on tau fo e pōna pō, o se tangata e whai matua le tele o te mati whailo iai, po whea lava, tasi alan tali ia, se o so fo e wase me ai alo matua.
e tausi matua tele i le tangata o i mai. O se tangata foi fia pe on ta uela whanau, tau sa fia, e tusa foi a tia tangata umalawa. Po le tamatiti se i tulau, po le tangata matua, e tusa e ia tala no e tangata umalawa. Ua misia foi le kalesia, ia nei foi tamaa. I taimi au, tau foi le se tua foi latu maftanga au sau foi le whamai no malu nei. Ai te usau. Ai ma etem la mia ia se mople o se pafu faiele, pafu fale. Foti ole tau sa ile se pafu lotu. Ma oi da ole mo se pafu o febia mai na pafu. Pa e mai mera whangaluanga. Pa o kenga o ia mo se mei tai kia wa o malai e tau ai. O stangata malia ona winga ai o stangata siri ona anga malu o te rero e pēn tau ana pō e whaso. O te ape ita le tangata. So se mea lawa e tali ai e le ata. Tali ai le ata mea umalawa. So e ma le whanau. Me se whanau. Iau tō loto tele. O loso i fōle atua. E whaafonga i ai tātou umalawa. E wina o malo lol ta mai a si ave po i umai. O loso i fole tua, o lo tātou ta maa. O lana whitalenga pe on tu se di wane, ono foi patoso mas fitu. O ia fo e sau ia te au. O te le tulina lava i fafu. Ia loto tele, tātou whātou tua e le tua. E ele temi tātou toi whelo e ai, ma le ta mai a i umai. O nisi mea o le mau a i umai, o la onofo pe mau. Se ol mau tunga mau se tunga lau tu whafonga. Ia soi fua me manu mian tātou mawhtanga. Se me
tangi se imo moli atula utali oh e amau uatatauna faatali tali o te tatalo ile atua ai lofa mai mota Nā tue whaftai atu I lo tātou ainga mō mai moanga o le soifua, o le tamaya I umai si ave avei. Whaftai so e mo le wanoa e mawhai ai o nā wholwholaina le upo le atua mō toe sauninga o le tamaya si ave. Thank you to the families. Thank you, Teresa, Frida, Letty, and Masi, for the opportunity to be a part of your dad's final service. O te leo I lopo I eso po kalame, e mānei lova ai le ata, o lo I le lima o si ave o lo talo, o te leo lopo talo po ai manaia lau li liu tangata nei o tafa ma whai le lima nā pe o na whai e si ave li liu tangata nei o tafa tā ua lau li liu e loa i o nai te ala mai le tātou sauninga. So we found out last night on our flight 1, 2, 3, 4, 5, o winga o tangata nei o si ave e winga mālie, to e whai mea mālie. Penina talked about how her granddad, would come and pick them up from school wearing a mu'umu'u and a wig. That would have been interesting to see. We are grateful that in this man are the characters of Robin Williams. He's the Robin Williams of Brown Grove, Pororua. He's the Sabrina of Brown Grove, Pororua. He is the MacGyver who is able to fix many things and wreck many, many more of Brown Grove, Pororua. He is Osama. America was looking for him over there, but he was here all the time. He is the Osama of Brown Grove, Pororua. Maotangatani, e le iloa ita, e le iloa fo'i loto mawalunga. Just wave again to the person next to you. Give them the si ave wave. Le liu tangatane au tafa, just wave them, yeah. There's a song, family, if you just take time to look, and you'll find it on YouTube, but there are these lyrics that I want to start the service with. It can be rough in this world. I know it ain't easy, but hang on in there. I know better days
are coming. E whaingata ia le neila lonangi, o te loe le whaingofie, ai tū mau, o te loe sili atu, aso o le ao o mai. You've seen good, you've seen bad. You've been hurt beyond sin, but just remember that better days are coming. Wherever aia le lelei ma le leanga, wherever aia le ti ngā i tu atu o le anga sala, ai manatua e sili atu aso o le ao o mai. So if you could just turn to your neighbor and tell them, better days are coming. Better days are coming. E te maitau i upo le pesele o atangia mai ai, le tāua o le nofo whātaritali. You see, Creator God, before creating humanity, created the world specifically designed to meet humanity's needs and desires. Whapitoa le lei le fofuanga le atua mo le lalolangi. God the Creator gave air, water to drink, food to eat, and the sun to keep us warm and give us light. That Creator God is the one who owns and will bring the better day. Tāua ia tau le teita inga o le tātou whainga malanga na pō. Awa tātou vaai matoma natu le whiau o le whaiwhiau. O lea mai le whaiwhiau le upu, aisea. Why do you come to the Lord's house? Why do you need a relationship with God? Aisea. What is your why? In your pain, what is your why? In your time with your dad, what is your why? When your dad told you to come over the fence and bring that bike with you, what is your why? Why come to the Lord's house? I just want to remind you that the Faith Hour wrapped it up in giving us a reminder of the importance of the God opportunities. Tā ua le tau whainga le Faith Hour ana pō le upu. Whamanatu mai e tātou, le awana I misia e tātou awa noe whaie le atua, tātou te mawaise sota inga vāvala lata, ma lo tātou atua. Na ia whao ngā ina upu o le pangatā I lunga le sātaro. Yesu, ia e manatua mai au, pēa whio mai lo malo. We come today, each with a piece of the puzzle that when placed together gives us a picture of the umai si ave avei. Tātou te o mai le asoleni, e tofu lava I tātou, ma vaenga o le ata, o le soifuanga, o le tamaya I umai. Upu o le tae au le nei mau mai le salamu e lusul fitu. Salamu alea na whaunga le whaiwhi awa na pō. Ai o te whia whaunga ina le whai upu e tasi. O lo o iei le whai upu e sfun ma le wha. I nā whaatalitali atu ia ia Iova, I nā loto tele ia, e whaamalo sia fo ia lo loto, I nā whaatalitali lava ia Iova. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Interesting the words that you find there. Be strong. Be strong is to be firm, is to be courageous, and to be confident. A tātou wā iei le whantalanga o lo iei le loto tele, o lo whamatala mai iei le loto tele, ma le toa marie, matali tonu ato toa. And then it says, take courage, whamalo si ai lo loto, to be stout, o le tūlanga o le pulu nau, o le malosi, po le toa, a le upule le wo maofa iai le whaungaina e le whaisalamo o le upule nei, I to tonu o le upu e peru, e whamatala mai iai le mataala. Le mataala.
It's the same word that Moses says to Joshua before his death. Joshua, be strong and courageous. Yosua, ia e whamalosi ma ia e lototele. O le upu foi na whaunga e le atua ia Yosua. Ina ua umana sopo ia le oritana. Na whai le atua ia Yosua. Yosua ia e whamalosi ma e lototele. Wait for the Lord. Fatatali ia Yova. You're not waiting for a bus. You're waiting for the Lord. Fatatali le atua ma le mautinoanga e tali mai le atua. We don't get over grief, but we will get through it. Wait for the Lord. Ole o langa e ma ale ale. Ma losi nei ma i tai au. Fia nei whano noa tai au. Ma losi nei vai a tai au. Iei nei ai leto iei tai au. I nā whaatalitali atuia ia Iova. E iei yaso e auai mai a si ave i le whale tatalo nei. Ma o upore pese na pese e si ave. A whawhi tāle awala. Ia e manatu i a Yesu. O le sa puapua ngā mo lo tātou saunga le mu. Whaatali ono sai i puapua ngā aua ne i mui i mea tinga. Whaatali ono sai i le nānu o le lei nawa. So when your dad would worship here at his church, if in the path some thorns are found, O think who bore them on his brow. If grief they sorrowing heart has found, it reached a holier than thou. But these are the words I want you to take hold. O wait, meekly wait, and murmur not. O wait, meekly wait, and murmur not. Salamo e lusul fitu fai pusfumat fa. Ina whaatalitali atuia ia Iova. Ina ua tuai atu Yesu. Ai vai atu I fōlingo mā reta. Le fia mā reta I le tuai atu Yesu. Wa le lava le ono sai o mā reta. Whai lola ia Yesu whamtalanga. I le Ioane se fulumanatasi. O au nei mā reta. O le toe tū maleola. Family, remember, as you wait on the Lord, He is the resurrection and life. O ia o le toe tū maleola. If Jesus was victorious over the grave, then we too, through the power of Jesus, we too can be victorious over the grave. Wait for the Lord. A tātou whafsa ngai ma māsaru salonga, I lole fiu mo fie ma whaavaivai, whaatalitali atu ia Iova. Whenever we face doubt, instead of giving up, wait for the Lord. There must be a time to pause for spiritual refueling and spiritual refreshments as we await the soon coming of Jesus. For mai l'apostolo Paulo, I le momo Tesaloniam tau poe wha, a waia fio ifo mai le langi le ali I lava, ma le alanga, ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua, e mua foi ona toe tutu mai, o e wōti o ia keriso. Whamaia le moli maua a leti tai ale nei. Whai ui ua o lana moli mau, whapea lana tala. Tamā, I tu atu o le nāwai, o le ātātou e wheloa iai. Letty, you said the words of the song, in the sweet
by and by, we shall meet on that beautiful shore. O si ave, o se tangata ele whawhaingata o na sotai ai. There was a mention that si ave lived in his palace in the garage on Brown Street. Before that, he had a car that had all these little toy animals. O le lopo me ka alo ngai ka mai po wheme mai e. But he had all these toy animals, and I would meet him early Sunday morning in the markets in town. And he's doing something early hours of the morning. And then I see him at the markets. Whake si ave, o e ke ngofo ingi. Whamai si ave le ai whaiwhau, o ka ngaka sa ili manguia. A whai ako, malo si ave. O te mi umalau te alu e asi ia siu maso e uman matu asi e singa ilunga. Ona o sau lole i lalo, ai whaile asi e singa si ave ia au. Ona te talale i lungo lana whartawale, ai la unga mai si ave ia au. O ke lo i loa po whea o le kuspa i e sauai. O te nofo ama whalongolongo. Whamai la whaiwheau, si ave, whamai e si ave au, whaiwheau. Oi, loa aku ia pule. O whaku mea ngai le i pule o le i elanga leo leo. Mea ngai le i pule. But I remember what was said today, that si ave was the neighborhood watch. E leo leo ma pui pui, le sio manga. O le nei tangata. You don't have to be complicated with si ave. What you see is what you get, and the way he talks is what you're going to get. He is very real, very real. So real that he decided it would be funny that me and him would crack a bottle open together. But that's how I know he's funny. Ai o kofo mai e si ave whaiwhau. Po wheolo i elonga whakuakua. O whake si ave, ke i loa le leia ele o mea nāt e tauna whai e la uso. Whamai, i o ka haua le uso i. Ko lau whaiwhau e whai o. Si ave, he's real. He's real. A mga ala si ave mui oe a lai ngofo mai. E mui aoi. Because he's real, very genuine person. O le whamaoni o le ngono si ave. Au te whape atu e whai wailau. Whasoel nei tai au. Whai si ave lana whanau. Masi, Letty, Teresa, Frida, Shiaki le vai. Shiaki le vai. Ma shiaki e swau. Wow! E se bara ior fe awa si ave. Shiaki le vai. Shiaki e swau. Now let me come closer. You thought that si ave was only talking about your vehicle. But si ave was saying, check the gauge of the living water of Jesus in your life. Ko shiaki po a mai e le fua, o le vai o le ola I lo soifua. Si ave might not have walked and talked like a Christian, but he lived it in his own genuine way. Shiaki le vai o le ola. Ele o le vai o le kavala, shiaki le vai o le ola. Check the gauge of the living water in your life. Shiaki swau. Mana tuai le tala I tau pou.
Na whaapea wa sauni. Ai wa o le teimi e tau ai na nofo sauni. Ai le lava swau. Family, your dad really wants the very best for you. You stand on the shoulders of a man who worked in town, who worked wherever they would take him, and his last words to you would have been, Shaki, Shaki, le vai. Masiaki, le swau. Oh, mai le vai o le ola I lo soifua. How's the living water in your life? You who come today to say goodbye to Siave. How's the living water in your life? Oh, mai le vai o le ola I lo soifua. Oh, mai le swau. O taha pena ai lo soifua. Mo le aso e fio mai a Yesu. Wow. That's the Ave's message to us this morning. You didn't just come here to have a laugh. See, this man, he gave me a message through the power of the Spirit to remind you this morning. He's simple, but he likes it right. Boy, au tātou tā pena e fōi atu I o tātou ainga. Fesili mo, oe fesili mo au. Oa mai le vai o le ola I lau soifua. Oa mai le sua au o lau whatatari. It can be rough in this world. I know it ain't easy, but hang on in there. I know better days are coming. You've seen good, you've seen bad. You've been hurt beyond sin. But Jesus wants you to know that better days are coming. O te mna o te liu tangata nei au tafa mai whai ai, better days are coming, better days are coming. Valauliale, Alfia, if you could just extend your hands to the front here. I'm going to invite our family to Lai Mantatu Ainga. If you could just embrace each other in the front here as we have prayer. Please extend your hands to the front here as we do prayer. Maybe come around the casket here. Yep, you can place your hands on it. Our whaitatu talo, if you could just extend your hands forward. Send your prayer for the family in their grief. Mātou te loa le tua, e te lewa ai lo mātou whatau waa, e te lewa ai fo'i I lo mātou leanga. Ai te wa ai e te nau ina ia mātou I loa lofa tu noa mo I mātou. Whaftai mo le soifua o lau auna. Whaftai na ia nau mo le lei o lona ainga ma lana whanau. Mātou taitonu le atua, lei masesi o mātou e ato atoa. Ia mātou taitonu I le atua e ato atoa ona le lei. Fosi atu, so e masiana whanau, ma whanau a lana whanau. Maua I lātou le whamawhanwhananga le lei ma ato atoa mai lau whio. Father God, we ask you, very simple, that you would embrace So'e, her children, their partners, and their children,
May they feel the comfort from you right at this moment. And Lord, we look forward to a better day. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen. Malau lia marwhalalo tātou au fia ia, tātou tutulai ia au momoli nātu ia le sālo tātou tama ia awa ia sauninga muli lungo le tunga mau whaftai.
Mana so le online ya le sinya so. Oh, nala ko nga. Staff la actually. Se ai online ya sinya o ngai kaya mala so. Wala sa mga pagkape ko kere siya staff actually. Ai online. Wala so lulu o ya o nga ko ai linga o online. Ala so kofila online ni singai. Ongai on mit.
Jesse, hot. Jesse, come here. Come here. All of you, come. Hey, Dad, here. On my hand. Where's my hand? Where's the hand? Where's the hand? Where's the hand? Oh, Tama. Papa. Moana toi whakalo atu I le i o tātou maratanga me se ia I o ainga tālo tato ia e man whanau e leila tātou o mai ia I te sauninga I rungo le tū mau ina ia masi atu ai o tātou tahaya mai se ave a vei ia mole aso e toi pio mai ai no tātou li o Yesu Keriso o upo le perfecta o Isaia sa wha mawhane whana atu ai le nuho le tua e whapea a e so po ia atu le vai o te ia te oe a e so po ia atu vai tafe e le lo fia I oe a e sa vali tutonu le afi e le mua I oe e le susunu ina foi oe I le mumua le afi a wā o au o Yehova lo atua upu fo ia e toe wha malosi wa toe wha mawhana atu ai lo tātou ainga ai tātou te le I tuina atu le tino lo tātou tamā ile ele whaatali ai le tae au le toi tutu. Le asaulia le sumatoina ia tia lo tātou tatalo a mai au no tātou pese whaatasi lea I le chorus masani o lalo nei e le osonu. O mātou tamare langi, si fia mai le langi, a mātou si unia, o nei, whaswhanua, le nei tu ngā mau, le amapu, iai, e whaatali ai, no sama le tu mau. I le aso te tō fia mai ai, mātou talo ia te oe, ia e whamunia le nei tua, le nā te leo le nei tu ngā mau, le ia wharumeina. E nā ia te tala ina le aso te tō fia mai ai. Tau te mo whamāwhan whanala, te mātou ainga whanonga. O mai matana, mau te pelo mātou whatu tua ia te oe. Ona o lawa sofa I si mātou ole, mātou talo tue nei. Sau I luma
Sia i Efeso e Pavea o usoe o le toi upu le nei ia o tau loto tele i le alii ma le malosi o lona mana. Finally be strong in the Lord and in his mighty power. E tāua i le apostolo Paulo ia le wha loto teleina o ona tangata e iai o na mafuanga a wā e iai le fili a i tātou uma. We have a common enemy. O le fili lea e whai mai e o so whaia i tātou i aso uma. E le whai longa tangata ai ia le fili lei a te i tātou. Fili lea lea e tautala i le apostolo Paulo i le muamua Korinito sifumale lima. A o lona whai upo e lua sifumale ono. E au i na wha umatia. Whai mai a ia o le toe fili e wha umatia o le oti lea. The last enemy that will be destroyed is death. Ai whawhitai i le atua e iai le taimi e muta ai le oti, e muta ai le loi mata malingi, e muta ai mea uma, pe a o i le malo ua ia saunia. Le malo lea o lo tautala iai le tuso whaalinga, i le whaalinga e lua sifuma le tasi alona whai upe wha, mai a ia, there will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. E so loi e sea i e le atua, loi mata uma i o lato mata, e le ai foi se toyoti, po o se whanonoa, po o se awei, e le ai foi se toi pua ma, a wā ua mawai atu, mea mua mua, o le tala pia fia lea, mo i tātou, o lo soifua ma ola pea, e iai le langi, ma le ola e whaavavau, e tai, me a whai tātou te fia iai lea no fuanga tū mau, e ao i no tātou talia ina Yesu, e avea mo tātou walii, mo tātou whaola. To get there, i le no fuanga, a place that God has prepared for us, we must do one thing and one thing only, that is to accept Jesus as Lord and Savior. Mai whamtalanga le tuso ngā luenga, Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, even the pastor. For there is no other name under heaven and earth given to mankind by which we must be saved. Ele ai fo se tasi ua iai leola. Ele ai se isi moa i lalo o le langi ua fua ina mai i tangata e mawhai o na whaolaina ai i tātou. O le mea lea, le pai ai o le tātou maafutanga. E au ia te i tātou, ona o tātou talia, Yesu, e avea mo tātou alii, mo tātou whaola. Lea tātou pepese whatasi le viinga o te nofo mawhatali.
A upa makukwana Yesu ya Maria Mamareta ina woti la sama. O au nei o le toi tu mareola, o le fatua tua mai a te au. E ulapa inoti, ai ona na maia. Se mea lea le au pele, mai Yesu, au ai te pepe. O au le mua mua ma le musulu. O le ola nei lava sa o woti, ma uta po. O te ola e whaamamau lava. Amen. For as much as God in his goodness and outworking of his providence has permitted this our dear friend, a loving father, Brother Iumai Siabe Abe, to lay down the burdens of his life. And we do lovingly commit his body to the ground, remembering as we do that all the issues of life are in the hands of the everlasting Father of love and compassion, and that he has promised eternal life to those who love him. Ona oleanga le lei ma le alopa sisiri ese o lo tātou atua, i lana tausinga le whaatua o ia. Ua whaatanga ai le tamaya i mai si ave avei, le sa pele i aso e ma le whanau, sa pele i a inga lo mai masangi, e malolo atu i le tuma mau, mai ana ngā ruenga umalava. E whaatalitali ai le tae au o le toe tutu, pe a pio mai ai Yesu. Tātou te tui nei puai lalo, o lona tino, ile ele ele, ile ele ele, ile efu efu, ile efu efu, male lefu lefu, ile lefu lefu. E whaatali ai le a pio mai o Yesu, pe a matala le langi, ai wa aia no tātou tai. Sei o tātou tatalo. Le atua lo mātou tamae o i le langi. Whaapetai i le au aunanga ma le tautua a le nei tamā. I to tonu o lona ainga, to tonu o lona alapana. Whapea lau nā le sia. O mātou tui nātu o ia i le nei panua. I le nei ele ele e whaatalitali ai le aso. E te whaali mai ai. Mātou tui nātu pea ainga, so e ma le whanau. Ia whaamawhana mai lau o whio. Whaamanuia mai lo mātou ta ape ma lo mātou hoi atu. I le suafa o Yesu Keriso ua mātou tatalo tuai dei. Amen. Au pe au mai ma whaamanga o le nei aso. Mako whalakalaka aku ma le nganga whaarolo. Pa ia lau whainga anu, pa ia le pua. Mako runga o le karesia. Pa i nganga sa mou kou koko i le nei aso. Makukai e sukai ma kalamani au mako mou le kawinga. Ia kai mou le kawā. Leo makumaku i o le sanga kamau. Pea leo sa mako whakalanga ma le nganga whaarolo. E mako kuia. E le kako ori. Pahina ro. Ia o ngā le a whaumai no kako waso. Ia ma. Pari ai le sua. Ia ma. Umare le iai kako whamu. Kako upu le kako ma le nganga whaarolo. Kaukai. Kamaroka kai. Ia. Aina nua. Kairo ko ke whaarolo. Kairo ko malai.
ka kuia fa pea ka ko pe lo ai ho
Toa